Muraho neza nongeye kubasuhuza. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku modoka za Kia Sorento. Kia Sorento mujya muzibona mu muhanda ntubashe kwitandukanya. Uyu munsi ndashaka ko tuganira itandukaniro ryazo bigendeye ku myaka zageze kuri mbere. Kia Sorento turi kwakira mu Rwanda ziva 2009 kugera 2016 imodoka z'amazutu. Dushobora kwakira nouveau model za 2021 iyo iza hybride ibikoresha essence n'amashanyarazi. Izi ngizi tujye kuganiraho nizikoresha mazutu gusa. Ukirebye iyi modoka akenshi uhita bitandukanyiriza ku muri spotlight tubona izi ngizi n'amatara ubona ko gisa nk'atandukanye ariko spotlight niyo yoroshye kuba watandukanye. Spotlight y'iyi modoka iba ari imodoka 2009 kugera 2012. Iyi ngiyi Kia yikoreye imodoka 2013. Aho bitandukanira rero nk'izi modoka ugusanga yari 2012 n'igashokore bibaho nabyo. Ikibitera imodoka kozwe 2012 mu kwa 10 gusubira hasi bigomba kwitisha. Noneho uruganda rw'imodoka iyo rukoze imodoka mu kwa 10 na kumwe kuzamuka bashobora kwiha next shape. Niyo mpamvu ushobora gusanga iyi modoka wasanga iteho 2012 hariye muri systeme ariko ifite shape ya 2012. Nubwo yakozwe mu mezi ya nyuma y'umwaka wa 2012 ikaba yagiye shape ya 2013 ariko bisanzwe iyi modoka ukiyibona uri iyi shape ya 2013. Reka mbereke amatara y'inyuma muri kunasa muhite mubona ko bitandukanye. Amatara y'izi modoka rero kuyatandukanya nuko ameze. Imodoka 2009 kugera 2012 amatara yasa gutya. Inyuma yasa gutya. Mu gihe 2013 ari kungukisa. Murako ko difference amaso atari kwihera kuko bitandukanye. Reka mbereke 2014 2015 iri hano imbere. Izi modoka ikigo ni imodoka kimeze izi modoka za 2016 oya spotlight imeze gutya ushobora spotlight cyangwa se ari ikintu spotlight kiri byo bibaho. Iyi niyo ukiyibona hano spotlight zikuyobora cyane kugira ngo utandukanye imodoka n'umwaka wayo. Isa gutya imbere karandi rifite kuri bitandukanye n'ayandi twarebaga n'amatara ariko uri urebe hano kuri spotlight nibyo bigufasha cyane. Reka mbereke inyuma yayo muri ko inyuma yayo. Iyi modoka itari inyuma no kurisa. Itari inyuma yayo no kurisa. Ahantu bitandukanye izi modoka rero. Urabona nk'iyi modoka Sorento zigira ubwoko bwinshi butandukanye n'ama option atandukanye. Hari imodoka ushobora gusanga nko gufungura butu wafungura ufata aga plastic kari hano ni gukoraho kugira ngo usamure butu mu gihe imodoka iri unlocked. Mu gihe rokinze ntago wafungura hano butu wemere. Hano izi modoka muri Kia Sorento tumenyereka ari imyanya 7 ariko zigira imyanya 5. Nabyo bibaho nk'iyi modoka murabona ifite imyanya 7. Bikeneye ko abagenzi bisharamo b'inyuma ufungura intebe gutya aka gatapi nakaba gashinzwe guproteje mu gihe ukoresheje butu. Noneho n'ingi kayizamura gutya abagenzi rero batambuka baciye kuri side hano. Iyo ushaka abagenzi batambuka ufungura hano iyi ntebe ukayiryamisha gutya. Iyo iryamishije iyi kare gomba kuyigira gutya imodoka. Noneho aka kantu ubona hano niko uzamura kugira ngo sliding. Iyi slidinze abagenzi nyo basha gutambuka byoroshye. Twamara gutambuka intebe yawe ukayisubiza hano ukabasha kugenda. Ibindi ni bisanzwe kuzira izi modoka kwa rumenye imodoka za automatique ni ibintu bisanzwe. Nta kindi kintu nta gashya kandi karimo kuko ayo modoka ya automatique icyo tuzimenyereyeho hano igira ama option menshi. Ushobora gukontorora volume ukoresheje hano, ushobora guhindura mode ya FM cyangwa ushobora guplayinga kuri CD washyizemo CD cyangwa washyizemo flash disk hano ugaplaying iyi mode nikimara. Ikindi igira cruise mode. Iyi cruise ifasha umushoferi mu gihe hari ushobora kugenda kuri speed ya 60 sinshaka kuyirenga. Iyo iyi cruise wayisetinze niyo wava ku muriro kuri accelerateur iguma hahandi. Wafata feri imodoka irongera ikizamuka igasura kuri speed ya 60 ariko ntabwo yajya over 60 yerewe setinze kuri cruise yayo. Ibindi ni ya conditioning system
ni ibisanzwe kuri mu modoka ku muntu umenyeye imodoka yose kuyikoresha ziba zikoresha aya mabuto. Izi ngizi ikindi zishyushya intebe ziba zifite amabuto ariko ntabwo ari imodoka zose ziba zifite amabuso nk'aya. Iyo ugeze mu modoka ugenda usanga zifite amabuso atandukanye bitewe n'iyo ariyo. Mu nkandire like, share na subscribe. Ndabakunda cyane, ndazikomeza mbaye izindi video mu zikurikiraho. Murakoze cyane.